Kumusta? 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 It's been a while, no? I think this is our first video for 2022. Pero mang good guys, kaya na busy mi gamay with other extracurricular stuff. Anyway, today is such a special day, kay maabot mo ang mommy from the US. Magbabakasyon siya dito for like a month or so. Unya, long overdue na ni kay dapat dugay na siya mo bakasyon diri, but because of COVID, nadugayan ang bakasyon. Right now, we are here at the waterfront. I am with Vanessa and my brother and sister. At bang raming group, so kami lang doon ni Vanessa dire. So, we're gonna stay here for 5 days just to chill. Ay, sila na din ang 5 days kay on the 29th, mo ato mig Manila kay we're gonna play for a wedding and some gigs. So guys, if you're in Manila, catch us at Muchos, April 1 and 101. Sa Capitolio, April 2. Hope you guys can make it. You probably are not gonna make it kay late man ma-upload ng video. But anyway, happy kayo. We have so many things planned. Ang naka-funny actually kay this was supposed to be a surprise pero na-delay magudihang flight og 1 day, so naguba ang surprise and we had to tell Dane and Cara nga maabot na siya today. We're gonna pick her up at the airport at 6-ish. 6-ish kay wata kabaw kay mukha pagbugahe la. But it is the start of a great month. Follow us around. Tina-track namin yung plane. Unya kuan doon lang sa Mactan, so mutambay sa naano siya sa Cordova nga part. Timing, we're gonna see you soon. Tambay sa amin dali sa Holly's while na paabot niya, so we'll see you guys in a bit. Yeah. Wow, hello front bike. Oh yes. Wow. In fairness. Wow, ang ganda ng gupit ng buhok niya dito. So naami sa Holly's karon, tambay mo diri kadyo kay paabot ng mami, pero among gi-track ang flight and I think the Eagle has landed. Pero we're still waiting na mo-message siya. Kamo pa pag-amot sa usa na kamanghod, so ana. Kita sa putang balik ko niya gay, yung tagkape ha. Ay. Ay. Oh my God, Mommy's here! Pupunta na kami airport, guys.
Punta na namin si Mommy. Oh my gosh. Nag-park lang si Panky. Kita dyan naman siya sunod. Mommy! Mommy! Aww. Aww. Imabuhok na akong tanaw. Aww. Grabo na siya. Mommy too! Nag-CR lang sila guys. Yes. Diba? Nakikinom pa siya ng coffee. Are you happy? I'm shocked. I'm sick. Oh, okay. Tissue. Yes. Family dinner. Oh, yes. Mo pa pag kumana mo dinner, namin 7-Eleven na because we're gonna get some supplies for the hotel room and mo na siya. Uma kay magtanga lami kay among inahan. For sure na panay jet lag siya. I'm Diba? sleepy. O diba? Wow. Oh, di ba? After how many hours, fresh pa rin. I-count yun ako siya. 4 years. June, March, April, May. 2 months and... Ano, 4 years. 2 months more para mag 5 years. Now I So how do you feel man that our birth giver is her? Dako kay cocktail mo. Okay ra kay ang miyos. Guys, sorry ha, naamang god na secret language. Hopefully, Na-document na kung jud. makakita siya ane, de niya de niya masense nga saya mong pasabot. O kung masans man niya, Okay, okay. dali manghekap og mask sa gawas ba? Uy, nindot mo shirt. Ay, mao ba? -1 so iPhone Uy! 12 na lang. Ay, ikwento mo ko kasi yun. Para Dili get kay nila. naagin yung pustahan nga inig. Hindi naman Basta pustahan amo Dali lang. na na posta gaga. Ay, di siya Mana- posta rin humana din siya. So, Mana ang posta. it's a done deal. Dali at Na ang ayang i-gift na ko is ang latest iPhone nga mugawas. Inig, toot, basta. So, ingon siya, kada Inig sungog. 2052. Uy, grabe. Tapos iPhone 13 lang. Inig kada sungog ko na ako niya, mabuhinan ko na og model. So, munang buutan kay Coron. I'm so kind. You're my favorite brother. You should know. You're best. Oh my God. The most of the mostest. The favorite talaga. Okay. Hindi ko na ulo. Ano naman ako muna ikaw dili ko manaog. Ako ang manaog awa ha. Maayo man good mo. Dili awa. Ah, di ikaw na dali. Oh. Di mo gud ni mo ikuan mo tay. Ang kasamo manggod Di nga ikaw mo. muna. Di ikaw daw. Dili. Ano na? Ay, naku. Anyway, Ana. so mao na siya. I'm expecting
my new Great iPhone things. before Pero the year ends. Oh! Joke. Pero mag-expect siya sa unexpected. Ako ay padala box ra na o charger. Sana lang sa phone. Nandiyo yung secret language bitaw. We talk weird. Kanay ani pero kami rin nakasabot ani. Para sa amo ang Ultimo chat, actually. Yes, okay, kahit sa chatting, ano yung mag-storya. Anak, Jod na ba? Tagalog akong Bisaya. ultimo ako ang kuan ko ng predictive text. Kana nimo gos. Okay. Oh no. Medical. Kana jud. So, gikuha pa nila mami. Yeah, gikuha pa nila mami yung cargo ang auto. We're just waiting here for them because I'm at the moment a PWD and I cannot walk long distances. Person with Dane ba? Yeah, Oh, person with it. Ay, That's nako. great. I know. Naano mi balik diri sa hotel. It has been a long day. Amo na nakuha mo mami sa airport and she's here. Na siya sa Pika's room. And obviously, natugda yun siya. Ano pa man siya jet lag. As in, feel na ko pala siya kaadlaw wala ito. Tungkol siya ka-excited. But we're just so happy that she's here. Kompleto meron. Hindi ko ka-describe. Kanang, murag dili tinuod ba? Okay sa siya. Unya, as usual, si Cara. Nilaag na pod. Unya, si Dane is doing some work. So, nasa siya dali sa among kwarto. Daba! Kaayo ka, stop. Dala ka magpaketa. Dala kay naka ano naman siya. mong giingon nag-work ko pro ako video phone. Aw, buang mandahay ka. Iko-close na namin yung vlog because we wanna rest also. Tomorrow is gonna be like, Another eating day. yes, pero tapol-tapol day. Yeah. Thank you so much guys for joining us today. And we hope that you guys hang out with us again. Kunya, magkita-kita tagbalik. Love you mga animal! Bye!